Terima kasih Bapa di sorga atas berkat-Mu di sepanjang hidup kami. Bapa, ajarlah kami agar kami mengerti firman-Mu, dan tuntunlah kami hidup agar kami bisa hidup sesuai dengan firman-Mu saja. Melalui anak-Mu, Yesus Kristus, kami datang berdoa. Amin. Kematen Musa. Nangkeng Musa ikendit Moab nari ku deleng Nebo. Ku tampuk deleng Pisga arah timur Jeriho. Maka ijenari icidahkan Tuhan manbana tanah Krina. Daerah Gilead seh ku utara ngayak Kutadan. Krina daerah Naptali, daerah-daerah Efraim ras Manase, daerah Juda seh ku barat ngayak Lawit Tengah. Bagian selatan Juda, janah tanah kendit isowar nari seh Jeriho. Mekap kuta si iglari kota kurma. Kenca bage nina Tuhan man Musa. Enda me tanah si enggo kupadankan man Abraham, Ishak ras Jakub, maka kubrekan man sinusurna. Enggo kubere itatapdu, tapi laku pelepas kam lawas kuje. Maka mate memusa suruh-suruhan Tuhan itanah Moab. Sue rasi enggo ikatakan Tuhan marenda. Ikuburkan Tuhan ia ibasada baluren i Moab. Pekepar-kepar ras kuta Bet-peor. Tapi seh asa genduari ise pela metehsa alupayo ingan na ikuburkan. Sanga Musa mate umurna 120 tahun. Ia menggegeh denga, janah matana langa seleng. Itangisi kala Israel ia 30 hari dekahna ikendit Moab. Joshua anak Nun dem alu kepentaran. Erkitekan enggo itetapkan Musa ia jadi gancihna dengan nangkuhkan ia alu namakan tanna kubabo takalna. Kala Israel ngikutkan ia jana ici ke bangsa Israel perintah-perintah si enggo ibrekan Tuhan man bangsa arah Musa. La enggo pernah lid nabi i Israel bagi Musa. Tuhan ngerana ras ia petala-tala. Lalit nabi si Deban si pernah erbahan tanda kuasa ras kejadian simbelin. Bagi isuruh Tuhan si Musa ngelako kenca guna ngelawan Raja Mesir. Pegawai-pegawainya ras kerina negrina. La enggolit nabi si Deban si pernah ngelakokan perkara-perkara simbelin ras mejin. Bagi si ilakokan Musa ilebe-lebe mata kerina kala Israel. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu, berkatilah kami dalam kehidupan ini. Amin.